Type shit. Buraz, desi ti otići rogi, neću na slupu. Buraz, šta pričaš? Ja sam ovo već vozio 5 puta ovu relaciju, brate. Znaš da zadnji put kad sam bio na carini, Buraz, nismo imali ništa, nismo ni krenuli ovo, brate, ja za Hrvatsku, brate. Pitaju me oni da li sam ja, brate, youtuber ili tiktoker, ja kažem da, brate. I oni kao znali smo. Što nam su znali? To, dva kadra, bravo momci, to se tako radi, da. Ja sam sad poznat, ja sam bio na TV-u, izašao u Blincu. Molim vas, sad ću stavljati gospodin, nema. Ja sam ušao. Evo, gledaj sad ovo, Buraz. Mare, aj pokažu. Ja nisam još vidio. Zato. Samo na blicu, a? Pozdrav ljudi, tražili ste, dobili ste. Evo nas u Zagrebu, došli smo pritom ove Zagrebčane, Hrvate, Kroate. Ovo je moje pitanja, brate, pa ajde da vidimo šta će bude, brate. Bok. Imamo 5 pitanja za vas, može 2 odjednom, dobijete 10 evra. Ja i one ćemo. Idemo ovako, 2 plus 1 puta 3. 9. Bravo. Kaj? 9. 9, bravo. 9. Bravo. 6, 7. Bravo. Prelagano. Čekaj, Slušam. 2 plus 1, 5. Si ti retardirana, 9. 9. Bravo. 9. Bravo. 6. 6, dobro. Da, 6. Bravo, brate. 7. Bravo. Ti? 7. Bravo. 4. Bravo. 9. Bravo. 6. Bravo. 6. Bravo, momci. Bravo, momci. I dobili smo 7000 pratioca, ajde da uzmemo 8. Koji jezik pričaju u Rimu? Starorimski. Bravo. Engleski. Bravo. Srpski. Bravo. Pa nije rimski, ne postoji to. Talijanski. Rimski ne postoji. U Rimu, rimski. Rimski, bravo. Rimski. Bravo. Rimski. Bravo. Rimski. Bravo. Može ne ovo, može ovo ne. Vatikanski. Vatikanski. Bravo. Latinski. Bravo. U Rimu italijanski. Italijanski. Pa zar nije? Koji jezik pričaju u Rimu? Pa sam ja retardiran, brat, italijanski, brat. Čekaj. Koji jezik pričaju u Rimu? Okej, pa ne pričaju ono. Ajma, jebote, odakle, pa kako nije? Znate ljudi što neveno ide najbolje od svega? Šta? Da jebe ljude sa osmehom na licu, razumiješ? Koliki je broj stupnjeva vanjskih kutova trokuta? 16. Bravo. 120. 175. Bravo. 300 valjda, aki 300. je Bravo. Pa 90. Bravo. 180. 180, bravo. 180. Bravo. Ma 360. 900. Bravo. Nemam pojma. 90. Bravo. 90. Bravo. Čekaj. Čekam. Vanjskih kutova. Da. Onak 600 i nešto. 600 i koliko? 80. Bravo. A 540. Bravo. Ups. Teka. Ko je Ban Jelačić? On je bio prvak Hrvatske. On je na konju. On je na konju. Evo ga tamo. Šta je on? Ko je on? On je bio neki kralj. On je glavni na trgu. On je glavni na trgu, dobro. Prvi hrvatski ban. Pa ban hrvatski. Ko je taj? Pa onaj tamo. Šta je on radio? Pa... Pa bio je ban. Ban, hrvatski ban, prvi. A kako ste došli do toga? Pa učili smo u školi. To ste učila, niste čuli, sad sam rekao Ban Jelačić. Pa da.
Pa bio je bar. Ne, tek je proglašen za bana, čekaj. Tek je pogažen za bar. Ovo je odlično, ovo mi je dovoljno, ne morate dalje. Legenda, Mornar i košarkaš. Puna ekipa. Prvi hrvatski ban, on je imao konja. Pa prvi hrvatski ban. Šta je imao? Nemao konja, imao i sablju možda. Da, ima sablju. Šta snimate, mogu? Za TikTok. Mislim, ne želim da sad se kurčim nešto, ali imam 7000 pratijaca. Koje nacionalnosti je Nikola Tesla? Hrvat, pravoslavna ispovijest, da. Hrvat. Pa hrvatske. Hrvatski. Bravo. Ja mislim da je on bio Srb. Okej, bravo. To je trik pitanje. A šta ti misliš? Pa ja smatram da je on Hrvat koji se predstavlja kao Srbin. A Hrvat i Srbin, ono, miješano. Nije nikad dogovoreno. Ne, Hrvat. Oboje, Oboje, dobro? Srbin. Bravo. A ne znam, Reci šta god misliš. Slovenac. Slovenac, bravo. Srbin, brat. Austro-Ugarin. Austro-Ugarin, bravo. Amerikan. Ajde reci jedna ćeš drugo. Hrvat. Ok, Srb. Da nije Amerikanac. On je polu Hrvat, polu Srb, polu čovek koji su mi sterali iz elektronske industrije. On je Hrvat, ali Srbin. A On je rođen je Hrvat, ali je Srbin. i umro u Americi. Ali umro u Americi. On je Hrvat, rećemo Hrvat. Ovo se zove bacanje kockica, ples bacanje kockica, to me naučio dobar ortak bivši Fanste. Idemo. To je to. Odlično. Najjače što ovdje, ne može se ovdje gore. Ja sam bio iz fazona da imaju snad. Ja sam bio isto, ali vidiš, ovdje su zaboravili da projekt jebene stepenice. Nemaju ni za stepenice. Ovo sve kao pare, ali nemaju ni za stepenice. 4 zvezde. Se skine jedna. Sad ćemo vam skinemo ovu jednu. Jesi bio nekad u ovako luksuznom hotelu? Nisam. Moram da kažem da nisam. Nisam bio nikad ni na 12. spratu, ne na ovakvom hotelu. Ali da šta, kao luksuzan hotela nema gledalo. Znaš ti koliko ludo izgledaš ovdje, bro? Nema gledalo u liftu, ljudi, jel mogu? A ovo je moguće. Mi se ne krećemo, bro. Da mora ovo skenirati. To i sad. Pa sad hoće. Gdje ti je ovo pink svetlo, bro, ti koliko ovo prečudno je. Ali bilo bi crveno da idemo na viši sprat, ali pošto idemo samo na 12. Šta? What the fuck? Što ideš više, to ti tamnije. Meni je boje. Dobar. Zavisi koliko si platio. Jel ovo bukvalno ne izgleda ni jedan hotel ovako? 14. Tu smo, braći. Brzo, ovo je najčudniji hotel koji sam ja ikad vidio. Kad si ušao, je te zagrelo? Ja kad sam ušao, je to tako lepo zagrelo. Prosto. Znoj koliko je bilo. What the fuck je ovo, bro? What the fuck je ovo, bro? Kako dobar hotel, ne može se uđe, brate. Jebi ga, sad su doneli. Znači to su nam doneli ovu našu, brate, za zgibove. Pa naravno da imamo za zgibove u hotelu, jebi ga. Znaš šta me najče, Buraz? Buraz TV na ogledalu, brate. TV na ogledalu. Ajde. A TV iz plafona. To je pobedilo, ja mislim da. TV iz plafona, brate. Znaš da smo slučajno našli najjači hotel u Zagrebu, brate. Znaš koji je hotel? Odala mi je ovo ispred. Ko? Kaže, znaš koji je hotel? Ko kaže Senida, brate. Senida je sad u hotelu. Opa, kako je to magično dugme. Pretvara noć u dan. A današnji dan nam donosi nove jacuzzi kade i nove poglede na New York City. Yes. Gay sex. Snimaš odgovor. Snimam tebe, snimam. Prozor, Buraz. A little bit of this, a little bit of that. Ostavi mi to, Buraz, jebote, da li si normalno? Ovako, Ajde, izlazimo iz brila. Op, i gotovo. Buraz, jeste Ja realno? se ne bi ni obuo brzo od toga, bro. Buraz, ne bi se čovjek neće da se obuje, brate. Zbog tebe, brate. Ti si će boss, brate. To želiš? To ostavi dole, Coffee Buraz. break. Ostavite to dole. Coffee break. Ostavi to dole. Coffee break. Kako ste normalno.
Burez, koliko se vuku ova dva lića? Kako sam jezik zbog tebe, druže. Zašto nisi normalan, Burez, zašto morate pijeti kafu? To je narkomanska priča, Burez. Burez, znaš koliko ćemo mi da budemo Ja nikad pršati? ne pijem kafu nego ovo gaz, brate. Kad je free. Si rekao sam kad je free, treba sve da se. Ćao ljudi, pozdrav, ja sam Huge Staff. Da vidimo kakva je ova... Huge Staff. Kako su ovo rebra. Aha, vidite, lepa je tekstura, lepa... Uf, dobro je, definitivno dođite ovdje. Leonardo DiCaprio, šta ti misliš o ovome, goste moji? Ti ne voliš vidjeti? Ne voliš? A što ćeš ti tako voliš? Okej. Zašto ti meni kažeš, oni burbinu? Nekako, svaki put kad ga pojedem drugačije je ugus. Sve je bolje bolje. Sve bolje uvijek. Što ideš više ka centru, a? Ću pokažu, nemam sad jedan video. Da. Ajde. A Burez, Mare, ti si jebeni žertar. Burez, šta se smeje? Burez, Gledaj. kakav lik napijan ovdje, Burez. Gledaj. Kako? Kako? Vidim ja da je nešto čudnog ukusa, Burez. Ja pijem ja ovdje, ja ti kačim pomalo za šmek, brate, klesi da budeš. On to leži pijan duro. Klesi pijan duro, brate. Doviđenja, prijatno. Pijan, ja ne znam gdje smo došli, odakle smo došli. Seli smo na bure. Keš kartica. Keš, normalno. Normalno. Dobar. Ćao. Opa, bre! Da. Pozor. Sad. Bolje. Odlično, to je to.